U današnjem videu Danči će da opljačka najpoznatije fudbalere u GTA petici. Obavezno opalite like i uživajte u videu. Sine moj, evo nas ispred kuće od ove babe. Miran, budi, ovdje nas negdje djed čeka. Izlazi iz auta, izlazi. Tata, jel ima baba slatkiša? Sine, dragi, babi šećer povišen, kad pojede čokoladicu, majmuni joj lete pred očima. Kakvi crni slatkiši, mi smo došli babi zlato da ukrademo, a ne Snickers. Pa ako nema slatkiša, ja ne idem. Dobro, kupit ću ti Snickers, samo idi s nama. A može, ali ja hoću 2 Snickersa i kolu. 2 Snickersa i kolu, da Bog da ti na uši izašlo. Slušaj me, dogovoreno, moramo sad djeda da nađemo, on mora da je tu negdje. Šta ona budala tamo radi? Gledaj ove budale s dvogledom. To Jorgovanka, sagni se po tanjir, ajde! Crni djede, šta ti to radiš? Jorgovanki pao tanjir, puko na 100 komada. Ovako stara još babe gleda, djede imamo 10 minuta. Za 10 minuta ona dolazi kući, tako da moramo da je pokrademo. Za 10 minuta, pa kad prije prođe? Pa da nisi gledao ovu grobarku, možda bi nešto i napravili. Nije ona grobarka, ona je Jorgovanka. Dodijali ste mi i ti ona, hajde za mnom. Narode, ovo ovdje je kuća. Vrijeme je da Danči obije bravu. Danči, obijaj bravu, jest brava zarđala. To je to ljudi moji, uspio sam. Narode, obio sam bravu ko beba zvečku. Gledaj ti babine kuće, a sve se nema. Slušajte vas dvojica bisera, moramo hitno da nađemo zlato. Ona se ubrzo vraća. Danči, upadaj ovdje, molim te da je zlato tu. I ovdje nema zlata. Oj Bože, molim te da je zlato ovdje, molim te, Danči, upadaj. Evo ga zlato, evo ga i zlato i pare ovdje. Baba živa i bez para nam bila. Djede, ulazi, sine, moraš da držiš stražu, da nas baba ne uvati na djelu. Tata, ona kad uđe, ja ću da prnem. Pa šta ćeš ti da prneš da i nas podaviš? Ajde, promjena plana. Vas dvojica vatajte zlato, a ja čuvam stražu. Majko mila, s kakvim ja budalama imam posla? Stanite, razbojnici! Šta je ovo sada? Halo, razbojnici, to je moje zlato, ruke uvis, svi se poredajte! Odakle se ova ukaza, gledaj što nas poreda ovdje. Ovo nije baba, ovo je Rambo. A gospođo, odakle vi u vašoj kući? Sad ćete vi da vidite svoje Cezare dolazi! Kakav Cezar, za njega nisu objesli u Italiji. A ovo je Cezar, ukalana majka. Tata, ne brini se, on se samo igra. Da, igra se, sine moj, izgleda ćemo mi biti njegove igračke. Nemoj, spad se! Tata, ovaj čuko grize dedu za gušu. Ćuti, sine, jujao ga, ide, boli! Cezare, sunce, babino. Narode moj dobri, pojede nas ovaj cuko ko paštetu, gledajte šta mi je od Gold Vice uradio. Isprljio si čitav ulaz, ubit će nas žena od batina, ovo će biti mila majka kakvi smo sada. Ajde, uparajte unutra, evo i ove biserke. Jo, gdje su moji ljepotani, jeste donijeli pare? Ko je vas ovako izujedo? Grof Drakula nas vidio pa odlučio da zamezi, pa ženu nema ništa od para. Napade nas pašće, sve propade. Sad ne da nemamo para, sad smo još i u minusu. Baba, da Bog da crkla. Tata, kakav je ovo plakat ovdje? Ma kakav sad plakat, sine dragi, šta će mi plakat? Čekaj, Ronaldo, Messi i Neymar su došli da održe trke u Los Santosu sa luksuznim autima. Ženo, ko je ovo nalijepio ovdje? Bila neka budala, ja ga isjerala, pa šta će meni, oni meni pare trebaju. Joj ženo, pa tebi čovjek sve mora crtat ako se trkaju. Znači da su došli sa najskupljim autima i to sva trojica. Tako da sve što trebamo da uradimo je samo da im ukrademo ta auta i mi smo milioneri. Pa ja sam pretražio internet i nalaze se u najnovijoj vili u Los Santosu. Djede, ajde i od tebe neke koristi. Momci, za mnom, moramo da nađemo neki auto i da što prije idemo tamo. Narode, locirali smo kuću i popijeli smo se na krov da nas ne skontaju.
trčite za mnom, moramo da ih nađemo i da ukrademo auta. Danči, sakri se ovdje, sakri se. Moramo da vidimo gdje su ljudi moji. Evo auta, evo Ronalda, Mesija i Neymara. Slušajte, ja bacam smokove dole, čim padnu u nesvijest uzimamo auta i bježimo odavde. Dogovoreno, unuče moj, kreni. To je tu, akcija kreće. Danči, bacaj smokove dole. To je to, ljudi moji, uspjeli smo, popadali su u nesvijest, skinuli su mi Helta, zaštitari su još uvijek budni. Danči, spuštaj se dole, spuštaj se. To je to, jednog zaštitara smo mamili, drugi ovdje, al mi je Helta poskido. Narode, ja njega ne smijem da ubijem. Danči, opali ga strujom. Padni, to je to, omamili smo ga. Počela je kiša, moramo hitno ovo da obavimo. Kakve se ovo sirene čuju, jure na 100 zvjezdica. Ovdje policija, molim vas, bez naglih pokreta. Uhapšeni ste zbog pokušaja krađe vozila. Odakle ovi ovdje, gospodine inspektore, nije onako kako izgleda. To ćete morati objasniti sudijama, uhapšeni ste, joj! Narode moj, šta je ovo, neko je pobio policajce. Šta je ovo bilo, narode, neko ih je pobio? Baba, odakle baba, ovdje baba šta uradi? Pa momci, hvala vam što ste pripremili teren za mene. Ova auta ću ja da ukradem, a ne vi. Molim, a tako si ti došla do onog silnog zlata. E pa ova auta su naša, tako da ako hoćeš da ih uzmeš, morat ćeš dobro da se potrudiš. Kako ste naivni, ovo je sve dio mog plana. Momci, akcija, vidimo se za par minuta. Narode moj, šta je ovo, napadači? Napadači su na krovu, al nas je baba izigrala, pa ovo nema nigdje. Moramo da bježimo odavde da izvučemo živu glavu. Gledajte mi Helta. Djede, trči vamo. Ovdje imamo napadače, rešetaj Danči. Opet policija, ljudi moji, ovo je neka zamka, moramo što prije da bježimo odavde. Ko zna šta nas sljedeće čeka. Trčite u auto. Narode, preskačite ogradu, evo nam auto. Moramo da bježimo odavde, dolazite vamo. Trčim, unuče, evo me. Kakva je ovo eksplozija, što joj! Rekla sam vam da se ne miješate u moj posao. Ovo je vaš kraj. Ne, narode moj, sve gori, šta je ovo? Ovo je kraj. Opa, naši fudbaleri su se probudili. Čestitam, od sada ste naši taoci. Momci, utovarajte i provjerite je li neko od onih budala preživio. Kada ovo sve prodam, postaću najbogatija baba u Los Santosu. Joj, šta je ovo, narode, leđa me bole, kakav je ovo đavo? A nije đavo, ovo je moj djed. Djede, dragi, ružan si ko lopov. Gdje smo mi? Kako smo mi živi poslije one eksplozije? Unuče moj, tvoj deda je žilav, ne meri niko ništa. Vala, jesi žilava, još si i ružan, srce me presječe. Čekaj, ti si tu? Gdje je smrdorad? Ljudi moji, nema smrdorada. Gledaj ti gdje nas ovaj vozi. Vozim vas tamo gdje zaslužujete, a to je smrt. Kakva smrt, gdje nas ovaj vozi? Doveo nas je u neku kanalizaciju. Gledaj naroda ovdje, a mog sina su vjerovatno već pogubili. Momci, dobro nam došli, napustite vozilo, čekamo vas. Narode, tu je ona baba. Tu je, moramo da izađemo iz auta. Kuku majko, sve me boli, zgrčio sam se u ovom kombiju, još me i leđa bole od eksplozije. Narode moj, eno smrdorada. Sine moj, pa ti si živ. I oni nisu samo zarobili mog sina, nego i fudbalere. Baba, ti nisi nikako normalna. Sad ćeš ti da vidiš svoje? Pa ja nemam oružja, sve su mi oduzeli. Pa ja tebe nisam dovela da ti mene upucaš, nego ja tebe. Idi tamo među ostale zarobljenike, vrijeme je da vas pogubimo. Ja ne mogu da vjerujem, ovoliki narod ću da nosim na duši. Pogledajte vi, ovi su naoružani do zuba. Oj, živote, popeo sam se ovdje gore i ovdje je lava. Oni hoće nas žive da spale. Čekaj, ovdje iza nas je kovčeg sa oružjem, ali ako se spustim, sve će da nas pobiju. Sine, ako ništa drugo, barem ćemo da umremo zajedno. Baba, ko skače prvi u lavu? Tvoj sin, mali, tvoj kraj je pokucao na vrata. Moj sin, pa neće moj sin da skače. Tišina, ovo je naredba, mali skači u lavu. Ja ovo ne mogu gledat, Danči, okreni glavu. Šta sam doživio, rođenog sina mi rokaju. Danči, vrijeme je da sačekaš i svoj moment i da ovo sve završi. Evo me mužu, dolazim da vas
Odakle se moja žena čuje? Narode moj, što je ovo? Moja žena je došla da nas spasi. Dođite vamo, razbojnici, moju ste porodicu našli da dirate. Momci, napad, ubijte je. Narode, moja žena je počela da puca. Danči, skači dole. Ovo je jedina prilika koju imamo. Skačite i vi dole da vas oni ne pobiju. Al me izrešetaše ovi, slušajte, morate biti tu. Ja imam oružje, dobio sam oružje iz krejta. Nemojte da se mičete, moram da vas spasim. Danči, preskači ovdje iza, majku mila, zamalo da izginem. To je to, padni dole. To je to. Danči, sakri se, nemam ništa da se healujem, a ovi će moju ženu da roknu. Dobio sam i sticky bombe, tako da Danči, uzmi sticky bombu, sakri se, sad će sve da ode u koprive, aktiviraj. Tu je to, narode, zrak je čist. Ženo, jesi roknila onu babu? Pa kakva baba, nema babe nigdje. Kako nema babe, pa ona je za sve ovo kriva. Baba, gdje si? Meni ovo i dalje ništa nije jasno, gledajte vi ovo, babe nema nigdje na vidiku. Momci, hvala vam na druženju, odlazim, Ne, baba bježi. Baba, stani baba. Nećete da me uhvatite, bježi baba dok si živa. E pa baba, meni nećeš da pobjegneš, hvala Bogu što je žena došla sa motorom. Gledaj ti babe što piči. Vrijeme je da iskoristim ove sticky bombe, baba stani. Zašto sticky bombe ne rade? Ovaj tunel blokira signal sticky bombama, ne možeš mi ništa. Ma šta, ne mogu ništa, Danči baci, raznio sam kombi, ošla je baba u 100 komada. Gledajte, babe, izgori baba ko šišćeva. Jupi, ja sam njih sve spasila, ma ja sam najbolja mama na svijetu. Momci dragi, ovo spašavanje vas košta simboličnih $5 miliona. A nema nikakvih problema, platit ćemo ti čim izađemo, ti si naš heroj. Gospodo, molim vas, pratite moju ženu, idite za njom, samo se malo odmaknite u slučaju da prne. Gledajte mog djeda što se pogubio, izgleda nije terapiju popio. Ne brini se, unuče, ja sam u top formi. Tu je to, sad su sa mojom ženom, sad znam da su u sigurnim rukama. Ako ne daju pare, ima moja žena laktom u glavu da ih udari. Gdje ste, bagro, gledajte mi motorića, ajmo ženo, 1-2. Da ću ja tebi 1-2, bolje da sam se za drvo udala.